Yes, ndabandanya n'ibikwirikira kuko nabonye abantu bagiye batandukanye abaririmbyi abana bariya bashoboye kuza gushigikira Barfide Ariane muri basema officiel y'indirimbo twinywere yiwe yashoboye gukora. Ndababonye rero mvuga ati sinogenda takintu ndabavuze ko sinogenda ntabavugishije rimara ibijambo rimwe mugabo ngire icyo numvise kuko nazi nabo nyene n'abaririmbyi bashoboye gutahura byinshi bashoboye kubona byinshi. Rero muri ico gihe sinshobora kugenda nanjye nkumesha makuru atakintu ndababwiye gumana nanjye nabonye uwo bita Titus sinzi ni Titus ndabona uwo bita Obelix n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye bashoboye kubona muri kino kibanza. Rero nitwogenda ngo tubirengagize nabo kuko bafise ikintu kiri ku mutima baba bifuza gushikiriza baba bashaka kuvuga canke nko gushimira twovuga abashoboye gufasha Barfide Ariane kugira ashobore gushika kuri kino gikorwa. Twumvise biyemeje na byinshi bamwe ho bamwemereye kumuzomukorera video abandi bakavuga ati mukorera audio sinzi icyo bashimye kugira bashobore kwemera ibyo byose. Sinzi ikintu bo babonye muri Barsi sinzi ibyo byose ni bimwe mu byo mugiye kubona mu byo mugiye kumenya muri bimwe tugiye kuyaga nabo. Gumana natwe utarakora subscribe nakaza harama gusa dafite hama ugumane natwe uzozurironkera update news zizogenda ziraca kuri Sen TV Worldwide. Ni Sen Promora niwo akiri ngaha abahereza show 20. Twashitse urahabona neza yes abaririmbyi bamwe twashoboye kuvuga bashoboye gushika kuri runo rubanza rwo gushobora gushyigikira umuririmbyi mugenzi wabo Barsi. Hariho umwe uwo bitwa Titus. Ni Titus nimba nihe ya Titus umeze neza kwanza meze fresh warerewe papa. Asante sana Sen TV. Sen Promora Sen TV Worldwide. Turabona muri bamwe mu baririmbyi bamwe tuvuga bashobora gukora bashobora kuba bafise umutima nk'uyu wo gushigikirana mu ijambo rimwe. Ni bimwe twamye twifuza, ni bimwe twamye n'ubu tugishaka ko dushobora kubaka urukundo hagati yacu, urukundo hagati y'aba artiste, urukundo hagati y'abasangiye ibikorwa. Uno munsi turakibonye kuri wewe aho twavuga neza uri umwe mu baririmbyi benshi bashoboye kwiyumvira kuza gushigikira uno muririmbyi Barsi. Ikibazo kizaho nyene n'icyayi ikintu cyagusugumye kigutuma wiyumva ko woza gusangira hamwe kino gikorwa n'umuririmbyi Barsi. Urakoze cyane. Turekanye nuko jewe narose ubutumire buvuye iwe antumira ariko ntushobora kumushyigikira nubwo nari kuba ndiko ndarengana nkabona ibikorwa nk'ibi biriko biba ku mugenzi wanjye dusangiye akazi nari gutegereza kuwabo. Ikindi nacyo novuga kugira gatatu Barsi n'umugenzi wanje rwose kuva kera. Urumva iki cy'ubugenzi ndakigize cya gatatu kubera ko ubugenzi ahanini bwatumye ari bwonza kubera ko cumi ngo banakoresha agatumba wenda n'amezi none ariko icya mbere yarantumiye n'uwo yifuza ko haba. Bwa kabiri kandi ndashobora kuba ndiko ndengana nkamenya ko ari umuntu dusangiye akazi ntaca. Bwa gatatu ni umugenzi wacu. Wavuze ati icya mbere na mbere cyatumye nza ni ubutumire nashoboye guhabwa nawe mu gihe atari kubuguha ukamenya mugabo k'iki gikorwa kizagukoreka wari kubikora gute, wari kubyifata mu gute? Ubwo akama ubutumire ariko nkaba nzi icego gihaga bivanye n'umwanya wanje nategereza kuba muri iki kibanza. Impamvu ni ya nuko ibintu nk'ibi ntibifasha Barsi wenyine cyangwa uwabikoze wenyine, natwebwe ubwacu biradufasha. Nka jewe akarorero nanjye biramfasha cyane rwose. Ni mu buzima ducamo ndashobora kubona uko ibintu bikorwa cyane nkabyitabira nawe ejo akitabira iby'iwanje ntamutumiye nibagiye cyane kamfasha mu bundi buzima cyangwa undi muntu atariwe agahaseruka akagira icyo akoze. Niyo mpamvu rero ikintu cyo kuba hafi y'urundi utagikoze urakireka ubundi nawe agaca kimukorera ugasanga yesi. Muri kino kibanza novuga ko wakorewe byinshi, habonetse byinshi. Ikintu wabonye muri byinshi byashoboye gukorerwa ngaha kikakwigisha kigatuma ugishyira ku mutima nawe ukifuza ko uzogikora cyangwa uzogikorerwa cyabaye ikihe? Ahanini ni urukundo abantu bose bari ngaha berekanye.
uhereye ku bamenyeshamakuru abajejwe gupromoteja kumenyekanisha ibikorwa by'abaririmbyi no ku bana cyangwa b'abakunzi b'umuziki muri rusange. Umwe wese yakinye bole cyangwa yakoze icyo akeje. Abamenyeshamakuru babajije ibibazo byinshi mu gishingo cyangwa bishize mu gishingo cy'utari ngaha. Abakunzi nabo cyangwa babandi badufata mu mugongo nabo ubwabo bari bahari barakurikirana barabaza n'ibibazo bisunze ibyo ubutari ngaha yasiri kubaza. Icyo kintu cy'urukundo kugaragaza cyangwa kugira reaction kuri video icyo cyanyoye bwa mbere. Umwe mu bantu bavuga bashoboye kuba bari muri kino kibanza bagatuma bemera n'ibintu byinshi ushobora gukorera uwo muririmbyi Barsi. Ndavuga ku byo wewe nk'ibyo washoboye kuba wemeramo ni video yashoboye kwemererwa audio n'umuntu naravuga izina muga mu mwanya ndibaza ndaza kumushikira. Ikintu cyatumye kigusuguma kigatuma ubona ko ushobora gufata mu mugongo Barsi ikintu wamubonyemwo ubona ko gishobora kugirira akamaro Burundi canke abandi ba artiste n'icyahe nk'ibanga. Ikintu cya mbere nabitumwe cyatumye ndabikora ni umunezero neretswe n'abantu bari ngaha bose, nongera ndabituma n'ishaka nabonye afise kubera ko ndamutse kuva kera n'umuntu agwana kuva hasi hejuru kandi yitanga kandi atumira uwo ari we wese bamenyana. Ntabwo nongera ku rukundo rwo kuntumira nanjye akaba ari ibyo nshoboye gukora ndege kumuterera. Niba umuntu agusabye uze witabe mariage yiwe udatanze akamvelope urashobora kugira kwemera ikintu kanaka uzomukorera mu byo nabonye ntushobora kumukorera kandi akishima. Numvise umuntu yemeye audio je kuko ibintu mfitiye ububasha ahanini ni video si audio. Ni video ani ndayifitiye ububasha bunini bwose gusumba audio. Rero urumva umaze kumva umuntu yemeye audio nta mpamvu yo kugira audio gusa kumuha ikintu gikwiye umurava atari igicuga. Tugushimire cyane nta byinshi dufite byo kukubaza muri uyu mwanya, gusa turashaka akajambo kamwe ushobora kubwira abariko baradukurikirana mu mwanya n'icyifuzo cyawe wumva bashobora gukorera umuziki w'u Burundi kuko badukurikirana bari mu mihingo itandukanye, bamwe bashobora kuba batabitahura neza. Akajambo kamwe niko dukeneye muri uno mwanya mbere yuko turangiza kino kiganiro cyacu. Murakoze cyane abadukurikirana kuri TV cyangwa ku rubuga rwa Stene Promoter, nuko nubasaba kudushigikira cyangwa gushigikira uwo ari we wese yerekana ishaka ryo gukora abicishije mu mpano yiwe. Kuvuga ibi bintu bisaba gufata mu mugongo kugira ngo ushike ajya ahantu ata support ihari nta muntu n'umwe ashobora gutera intambwe. Rero mwebwe bantu bacu nimwe tuziga kandi nimwebwe twizera yuko mushobora kudushikana ajya ahantu icyo dushobora ni ugukora iby'imana yacu iduha hama namwe mukadufasha kuduha ibyo cyane. Aho nyene tutararangiza kino kiganiro benshi genda kuzi nk'umuririmbyi muga ndibaza hariho benshi bo badukurikirana batuba batuzi wikore mu gahogo gato ushobore gutiririmbira naho yo imisegonda 2 kugira wemeze bariko baradukurikirana. Nashika kwisi navutse nk'abandi bana b'abandi nk'uko mubizi, naho nananiwe sinahisemo ubuvugi nabwisanzemo. Ikifuzo ni uko munyitaho kuko naje ndashaka kumererwa neza. Munyiteho kuko naje ndifuza kubaho nk'abandi. Tugushimire cyane ni Titusi yo twari kumwe mu kiganiro cyacu. Hari benshi twashoboye kubona ngaha, icyo gituma mubona umwanya tubaha ari muto kuko dufite byinshi byo kubaza abandi. Turabona n'ubundi umwe yagize icyo yemerera uwo muririmbyi Barsi cyane cyane niho turiko kuko hari benshi yatweretse tutari bwabone kandi tutari bwamenye. Umwe rero nawe ndibaza benshi muramubona araza no kubabwira byinshi mu byagejwe mu byasanzwe akora bishika benshi mukaba mutabizi canke mutanamuzi. Reka tumuhe ikaze muri Saint Worldwide, hama ndizera neza ko muza kumumenya biri clear.
batumeze neza fresh kabisa mimi niko fresh ku batakuzi amazina woba umenyekana ko yoba ari ayahe cyane abagira niko Jasimema Sambamba nkaba ndi umwe mu ba journaliste TV online bamaze gukora byinshi muri Buja Flavor nubwo bamwe nyene bishika batabanje ariko utanze abadakoresha social media ndi umwe yakoze amabeze menshi agiye atandukanye ndetse hariho benshi bitwa ngo barakomeye bafise amatsiko akomeye bashaka kuba banyigira ko kuri jewe bakambwira ati iki niki nashaka kugikora ariko bavyivye iwanje benshi baraje umwe yakoze amabeze menshi cyane aho akona kantu ntarinda kuzi ko mugabo uno mwanya ushoboye kukamenya hajya akamaro ka base kuba rakahe ku muntu twovuga umupromoteri cyangwa umumenyesha makuru akamaro ka base kuba rakahe ni kamwe kamenyekanisha ibintu mu mwanya muto kubera iyo ukoze ikintu byaseriye ukabaza umuririmbyi ngo watanguye umuziki bwari hariho abantu benshi batabiraba mugabo iyo umukubise yagukubise inkoni cyangwa wowe ukamutera ahari mu rugo abantu benshi bitaho kubiraba kumwena akwirukako cyangwa wowe kumwene uza kumuraba atabiteguye ariko abantu bakabitahura batazi kumwene muba mwabipanze niko kamaro ka base umwe mu baririmbyi canke babiri woba warabonye icyo kintu cya base cyoba cyarafashije biciye kuri wewe cyoba cyarafashije kikamutuma abundi muntu atandukanye n'uwo yari ubwa mbere nibaza guhera ku mukobwa cyangwa umwigeme yitwa benshi baramuzi yitwa Kersi benshi baramuzi ndi umwe mu bantu bamuzanye ngaha muri iyi game ariko agafatisha muri Buja Flavor neza bitagoranye muri iyo base tutagiye kure kuko n'umwanya tubona ari muto wemeye byinshi wavuze byinshi washimiye benshi bariko muri benshi bari ngaha na cyane cyane ku baje ku gikorwa cy'umuririmbyi novuga Barsi the Aryan ikintu wamubonyemwo kigatuma uvuga ati uyu muhungu ndakwiye kumushyigikira mu buryo butumfise nkamuha igikorwa kimwe cya bure ni softe jewe nka jewe cyo bari nk'icyaha Barsi yamambira amajambo menshi muri WhatsApp kenshi ajya amajambo ambwiye cyangwa ugenda mu bagije nisanga ariyo ambwiye nkibaza ati none uyu muntu kubera iki azi kirundi nk'ukunya akaba ahashaka atarahashika twese kwa dufise impano yo guteza imbere umuziki mu Burundi kaba mfise Jasimema Sambamba Entertainment iyo Sambamba Entertainment niyo kurihira umuziki umuririmbyi nkamurihira audio nkamurihira video mu gihe twabivuganye nawe cyangwa mu gihe mba nabimwemereye hanyuma nkamufasha na promotion kuvuga Barsi namwemereye audio kandi iyo audio nibaza yuko ejo ho buca ntegeka kumubaza wewe wifuza ko tuzoyikora umunsi byari cyangwa wifuza ko twayikorera hehe kugira tuvugane twese muri rusange ata muntu umwe ahenze uwundi kwese tuzoka muri kino kibanza ari uko ya audio ibonetse nta ndirimbo azolacinga bro nta ndirimbo azolacinga atari ndirimbo je namwemereye audio imwe hanyuma kugira bigene neza dushike aho dushaka ariko izova muri Sambamba Entertainment yes uri umwe mu banovuga mu bajournaliste wavuze ko bakoze cyane bakoze byinshi muri kano kazi na cyane cyane wicishije ku rubuga kuri televiziyo kuri TV online ya Waka Light TV ubu ariko ntitukiyakubona ubu uhagaze he byoba byagenze gute kugira ushobore kuvana nawe nibaza yuko hari abantu benshi abajournaliste mukeneye urusaku ariko sinkeneye kuvuga ati Waka Light TV boss Waka Light TV akesdani ngo twavuye iki nukuri ndabasabye kandi mumbabarire mukeneye kubimenya ariko ikintu gihari byose nkikorayo kandi ibyo nakoze byose akisarazi ko jena umuntu apambana kandi kugira nyemereye cyangwa ampamagare yari kundi umuntu apambana sana kandi hamwe ko ari byo namwinjirije mu gihe nakozeyo navuga ati desi yo barakubananya nkorayo nikambananye n'akazi kanje ko guteza imbere umuziki nduni yani tutabaki hapa tunapambana mwa hizo tunapambania humu ili tuvuke mpaka lazima wavuze ati sinkeneye kumenya ibanga ryatumye mva muri Waka Light TV ariko turifuza kumenya si kumenya ibanga uba wavuye ku neza canke ku nabi aho benshi iyo bavuye
novuga ku mubosi kanaka bagenda bavuga ibigiye bitandukanye, wowe byoba byakugendeye gute? Wavuye ku neza canke ku nabi? Naho wanse kutubwira ido nido icyatumye uvayo. Agenda ababwira ikintu kimwe, n'abajournaliste bose babimenye bakora TV online, ntituboneke ku izina, ahubwo tuboneke icyo twinjiza mu mufuko, apana kuboneka ku izina ngo wowe uri umujournaliste. Ejo umuntu akubona kuri TV akubona nk'umuntu afise amahera, ibaze ugenda n'amaguru nta n'ibirato ugira, no mu nzu barakwirukana. No, abajournaliste benshi n'abajaji zagiye nta ntagisironka, ariko witwa umujournaliste. Ariko byose n'inzu urakonanira kuriha, ibyo bintu n'abajournaliste benshi barabivise, ariko ukirwa umuntu akora kuri TV y'igihangange. Bro, nagwa akagereranyo cyane gose. Eri pro yavuye mu maboko y'iwanje, urabyumva? Ejo umubaze yavuye mu maboko y'iwanje, ndamusapotinga atari ikintu na kimwe turashika, ariko unyamaze gukora hits nyinshi umugore nini na nini, urabyumva? Zakora umuntu zaravumbye kubera iki? Nje namumenya video nkamumenya, urabyumva? Cya kintu cyose mugabo ubunye hitukiri kumwe siko rwashwanye, uko yambwiye bro je nakuze ngeza gukambana ku buzima bw'iwanje. Rero ikivuze ko komeye ko nize ko kama turabantu twitwa aba TV online mugacampera kwinziza akese nta mahera hemba umujournaliste ntikibaho n'umusi warimwe. Niyo mpamvu abajournaliste benshi bamutotse kubera kuri landiri yatuboneye izuba, tugatangurira aho yaragejeje guhera kuri abantu benshi. Hariho narabonyeho n'uwundi mugufi mareshare, guhera kuri ba radio, guhera kuri ba Jasmine, nibaze ko aro n'abandi ko dusiruka amazina bakoreyeyo. Akeza kugatinda ndaguha hita, ariko nta mahera ndaguha. Nukuri kimana hajya bajya bose bakora turabona nakoresha umwanya rumwe ariko arakora kandi ariko arakora cyane, hajya uvuga ko atacaronka. Umiriza bro, namba hembwa ndaguha amahera, urabyumva? Ukwezi niko ahera zo kwereka 50,000 ati ngaya akesi yampaye canke 15 akesi yampaye, akesi nta mukozi ahemba. Bigenda gute none? Acabaho gute nko mu gihe tubona abantu baba bariko barakorera kwa rugero rubuga cyane cyane, usanga bariko barakora cyane umenga umwanya wose bawuta mwabijya, imiryango yabo ikibaho gute? Bica bigenda gute mu gihe bataba bariko barinjiza kanoti? Ntimuhende abantu babakurikirana mwebwe, ahubwo muhendere twebwe tubikora. Urashobora kubukora ibiganiro bitatu ku munsi cyangwa 2, hanyuma abantu bakabipostinga. Umuntu ari muri Oman, Canada, Amerika, Australia, Tanzania, Congo, ntazi ikintu na kimwe wabikoze gute, akibaza ngo wabikoze uwo munsi, kumbe wabikoze kera. Akese nta mukozi ahemba. Niyo mpamvu. Kandi ikindi kintu cyambabaje, je nafise umusani yitwa nde? Yitwa Eritron. Ugamwigeme ni umusanzu umufasha cyane gose, kandi wabona ibikorwa namukora utabibona ni hiti gusa. Urazi video kandi naramumenye ndamuzi, kandi ndanakunda n'ibikorwa vyiwe, nari kuje n'ikiganiro ciwe, mugabo sindaronka akanya gakwiye ko urashaka uzakorana nawe. Mugabo ikintu cyambabaje, ikintu kimwe ndiko ndamukorera namugaje nabitse umuririmbye ameze kuri kugashaka bine. No, sisi tunatafuta malisti. Mimi nataka kusonga mbele kwa sababu huyu muziki wa Buja Flava mimi naujua. Tena nabaye umuririmbyi kera, ariko nabona sio mpano yanje, ariko nari indirimbo nziza zirutse z'abandi bakora. Bavuga ati sio mpano yanje wallahi, acha ndeka ndabihebe nemera gushigikira umuririmbyi no gusupport umuririmbyi, ndamusinyisha contrat nk'abandi bakora nka label. Niyo mbona nemereye Barisi indirimbo yo kuva muri Jasmine muri Samba Entertainment. Babyumva hanyuma nibaze yuko gikuru ibyo muririmbye mwese musapotinga mutarabyakorera ahanaka. Je nta muntu numwe ngira umutima mubi, nifuza ibintu byose ko byotera imbere, ko muziki Burundi urambabaza ko tudafite umuntu yitwa Diamond mu Burundi, nuko hari abamenyesha amakuru mu Burundi badifashe ngo nabe n'abaderegiteri b'amaradiyo ngaha mu Burundi batemera ko bashikira umuziki ngaha mu Burundi, bigatuma udashikirwa neza, kuko n'ikibuze ba Diamond ngaha mu Burundi, ahubwo tubuze abajeneraliste bashigikira umuririmbyi yashaka kubona Diamond ngaha mu Burundi. Ikindi nicyo cyabishikira abaririmbyi ngaha mu Burundi, harabuze kwiyumvira icyo bari
no gukunda umuziki wawe. Hari abaririmbyi bakunda umuziki bakunda abakobwa, hari abaririmbyi bakunda umuziki batazi akazi barimo, bagatuma no muri rebo birukanwa ku buryo bashaka kuba ko bashaka kugera. Urabyumva ndakiba hano y'abaririmbyi kandi ko namaze kwibona byo genda umuntu amaze kuba noha connect abaririmbyi benshi. Ndafite umuririmbyi amaze gukora collab mu Tanzania kubera jewe. Ndafite umuririmbyi amaze gukora collab muri Kenya kubera jewe. Ushobora kumutubwira? Oya, hiyo ni siri kwa sababu na msanii mwenyewe niyigeza nyumba ati avuga ati uyu ndeka ndamuvuge ati mendo nka collab. Muri Kenya kubera wewe, muri Tanzania kubera wewe. Kubera jewe. Ndamwana nimero nkamusabira collab. Bro, ko ndafise amakolabo ngaha mu Burundi ashakurana abasani bakomeye. Tabira aba upcoming ariko bafise talent. Ariko basanga bananirwa na video, audio bayikoze. Umwe wese audio akananirwa na video. Umwe wese ku buryo bwe bivana nico yiyemeje. Niyo mpamvu niyemeje audio ngaha kwa Barisi. Kuba niyo mbona uyu mwanya nshobora kuronka n'ingoga. Tukagiye kure mu majambo menshi wavuze cyane, wavuze ibigiye bitandukanye, ariko hari ikintu kinini abantu bifuje kumenya. Ijambo yije kuvuga ati hariho umuririmbyi yashoboye gushika i Tanzania arashika muri Kenya kubera jewe. Aba mu Burundi mu baririmbyi twaba dufise bamaze gushika muri ivyo bihugu akaba ari umuririmbyi umwe gusa, turavuga Satbi. Niho washatse kuvuga cyane ari wundi ataramenyekana yoba yashoboye gushika kuri izo ntambwe. Bro, mimi sio kusema mimi natafuta kitu kwa Satbi. Kwa sababu Satbi ni mwanamuziki anafanya vizuri sana. Tena namheshimu sana. Hanyuma si Satbi gusa. Hari abanimvye benshi, ba Natasha, hari n'abandi bamaze gukora byinshi muri Buja Flava. Ariko umuntu adashimye kukuvuga. Nushimye kumuvuga muri interview. Yo, tunaheshimu kazi na kuheshimu brand yako. Yes, twumvise kuri umwe mu bantu bamaze gukora byinshi na byinshi tutari tuzi, ahubwo nuko gusa akanya tubona kariko karaturega, akanya kariko karatubana gato ko gushobora kuyaga nawe byinshi. Reka dushobore kugarukiriza hano kumwe kiganiro cyacu, ariko tugusaba nitwagukenera kugira ushobore guha umuco ukwiye abadukurikirana kuri TV Worldwide. Twizere neza ko ushobora kuduha umwanya hama utange n'umuco ukwiye kuri abo bantu. Hari abantu bashobora kuba bakenera gushika kure bakabura aho bashobora guca. Turumva ko ushobora kuba uri inzira iramvuye kuri benshi, ushobora gushikana benshi kure. Tugusabe nitwagukenera kandi uzoduha akanya hama dushobore kuganira nawe byinshi, benshi bakumenye banamenye aho bashobora guca, kuko benshi bashobora kujurajura barondeza ino na hariya iyo bashobora guca kugira ibikorwa byabo bishobore gutera imbere, kandi ari uko babura izo nzira, ari uko tushobora kuvuga ati ntangabirano bafise, ahubwo babura inzira, ingabirano zubuzuyemo. Icyo tugusaba gusa nako kanya kandi twizere kuzo kushobora kukaduha. Nibaza yuko umuntu wese muri rusange mu kazi ashoboye ashyiremo ingufu mu kazi kiwe, abyosarura mu byo yakoze. Baca umugani mu Kirundi ati utakoze ntakage, kandi tuzashimira na leta turashimira na leta y'u Burundi ibandanya iduha amahoro no kwerekana urukundo twese muri rusange mu Barundi, ariko deplase bisigaye igoye. Yes, tugiye muri ivyo twavuga byinshi, ahubwo nk'akajambo kamwe ushobora gutekerera abariko baradukurikirana no mwanya, abakozi ba TV Worldwide, ni gute bashobora kugushigikira nawe mu bikorwa usanzwe ukora? Ni gute wifuza ko bashobora kuba kugira umuziki wacu ushobore gushika aho twifuza ko woshika? Icyambere na mbere abaririmbyi bamenye icyo bari nicyo bakwiye gutahura, gushyigikira umuziki w'u Burundi no guteza imbere umuziki w'u Burundi, kutishyunze ikintu cyambere cy'abaririmbyi b'u Burundi, yaba Fizo, yaba Satbi, yaba Lolilo. Inkumi ziratuma umuziki w'u Burundi udatera imbere. Santima turi kintu inzi, kandi kubera Lolilo turayaga, Fizo turayaga, Kidumu turayaga, Satbi turayaga, James imyaka 25, ariko nama nifuza kubona nabo kubonya mvuga ngaha anya, ariko ndakunda uko bamfata, nibyo bambona ko mfise talent nziza. Twese tuje mu rukundo, twese ambamba
mu kazi kacu ko guteza imbere umuziki w'Uburundi. Nta reka kintu tugushimiye cyane kuri kano kanya dushoboye kuduhereza twongera tuvuga ati natwe nihagira uwo dushobora kukuzanira canke tugakenera uwo muririmbyi wawe uzomuduhe kugira dushobore kuyaga nawe byinshi kuko tuba twifuza kumenya byinshi muri ibi canke biriya cyane cyane yuko twumvise usanzwe ufise na rabere irimo umuririmbyi ariko arabikora neza umenga afite indirimbo zibiri nimba ntihenze ariko zose ziriko zirabikora neza cyane tunagushimire cyane kandi tunagusaba kubana gushyigikira n'abandi kuko ari benshi bifuza gufata ukuboko bifuza gushyigikirwa kandi bafise indoto nyinshi z'aho bifuza gushika muri uno muziki na cyane cyane bashaka gushikana uno muziki wacu w'Uburundi. Reka tuvuga ati thanks sana, wubawe cyane.